helikopteri nadleću Jarinje, nezapamćeno iživljavanje nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Prizori sa lica mesta nakon što su u ranim jutarnjim časovima specijalne policijske jedinice ROSU sa oko 20 vozila, od čega 10 blindiranih, stigli na prelaze Jarinje i Brnjak, snage specijalnih policijskih jedinica ROSU raspoređene su i na drugim mestima širom severa Kosova. Kako javlja reporter Novosti sa lica mesta, helikopteri KFOR, a nadleću Jarinje. Pripadnici specijalne jedinice ROSU od jutros na prelazu Jarinje pretresaju građane koji su se pešice uputili ka centralnoj Srbiji, jer drugačije ne mogu da pređu. Prelaz je blokiran u oba pravca, a nezadovoljni Srbi sa severa Kosova i Metohije okupili su se na Jarinju, kako bi izrazili protest zbog odluke prištinskih vlasti da uvede recipročne mere prema Srbiji i naloga da sva vozila sa srpskim registarskim tablicama pri ulasku na TZV Kosovo moraju da stave probne kosovske tablice. Policija TZV Kosova je još juče u tu svrhu na prelazima instalirala nekoliko montažnih kontejnera, a od jutros su prelaze Brnjak i Jarinje zaposeli i pripadnici specijalne policijske brigade ROSU, koji se prema informacijama sa terena nalaze raspoređeni širom severa Kosova i Metohije. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan, najnovije vesti, zato nas zapratite.